तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा खया थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाल जोजेलपा वज्रकृष्ण पालीय नेवोया नियानिथ सनिलय 36 ताइले वइगु नेपाल भाषाय ज्याजो नेवाले श्वेत पियाचना दिपी सक्कलसिता लस्कुस्या नाचुना जी रविता महर्छ जीवु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा खया थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाल नेवालै नियानिथ नेपाल भाषाय थिथि ज्याजो न्याका वयाचंगु ज्याजो ख थौ बिहिबार थासा संकिपा सम्बन्धी ज्याजो जिगु संकिपा स्वेगु इ ख जिगु संकिपाले चिसा छवादुने नेवा संकिपा खेले छुचुजुया चंगुदु छिकपिन्ता जानकारी बिकुजी आधासा दकले नाप थवाया दुने जिगु संकिपा खेले गनगना छुचुजुल सोयादिस नेपाल भाषा खेले यकुहे नेवा संकिपा निर्देशन यानादि दुङकुम निर्देशक बासु साइया नुगु संकिपा 101 चैत्र 23 गते भक्तपुरिया बारे हले केनेजा जुल सोबा जिना अन्तिम पटक ढाइजुन दो नेबा बिउकु मजु सो जिना को अन्तिम पटक के ढाइजुन एक दिनको दुई दिनको तीन दिनको Sorry, boss. Foundation, जिठेउ ज्याम छ छन्द देवा मगाट्ला छु बस देवाई खम जिउ इमानो मोबिल बस वकानो तिमो छ मको जातु वना आउँछ जिठो छ सचपन सके म वइ तले याद लगा छ कोला छ दिवदत कार्य आउगा आसुजी बा सुकुन्दा फिल्मस्या नेवया थुगु संकिपाले छकाछे नापचुना चोपी परिवारे देवाया त कया थ परिवार गजागु व्यवहार केनी दैगु थो प्याक्ने केन्द्र सोगुदु संकिपाले सुरेन्द्र मानन्दर रुपेन श्रेष्ठ मन्जु श्रेष्ठ देव महर्जन बासु साई ओ रजनी खर्किन अभिनय याना दिगुदु छिटा ठो 101 फिल्म गरे तालो एकदम बाला छिटा 101 फिल्म गरे तालो एकदम ठीक छु बाला हजुर छिटा ठो 101 फिल्म गरे तालो नेपाल भाषा फिल्म खेले नु प्रयोग थिन खन ए कारण थो छौ चाहिँ भाषिक समस्या दर्शन थोकी चाहिँ छौ नुगु प्रयोग जोलिन चाहिँ त एकदम तला उठिन तला एजले थजो फिल्म चाहिँ हनन देखे मठै लिन त बाला त मलाई तो कि आओ यो पछि आगो थियो विश्वासघात त्यहाँ मजु बाउ आमा पनि अझै विश्वासघात त्यहाँ कर्पनी छिवा खोइ मजु थो संकिपाले छुकी भुगिमेका मिटादिले ठुके चाहिँ जी छम बोयका छम बेरोजगार जब सब छुन मरमप्री जबलेस थौ फर्स्ट फिल्म थन मनु त खना चाहिँ छिन छुदाले नापतना सोया दिल नापचना सोइबले चाहिँ ठुकेप्री फिल्मप्री बालप्री रेस्पोन्सिबल बालको ओर्हे छ एकदमै ठाठासे चाहिँ तालिन बजेजले हुटिङ न होला मोहना चाहिँ एकदम जस न्यूपटी क्राउड न ताला जस नेपिस ताला अले छिटो थो मिठुले चाहिँ गुली त कठिनाइ झुलले थाकुलले थो अयोला छुन मजो भरिभरि र नर्भस जे जी मलाई तब अभ्यास गर्दै छुन मजो जस नेपिसनका छिरे सपोर्ट आउने एकदम नेपिसन सबना ठाक मतो जिटा चराजी जी नेपाली फिल्म मेला बोल अब 18-19 वर्ष जी ढुङ्ला ठुके जना फर्स्ट प्रोजेक्ट जी भिलेन मिटोका नेवारी भाषा यो फिल्म मेला तर नेवारी नवारी त एकदम ठाको ज्यादा निन्छ जिबिया गराछ नेपाली नौना जिन्छु जिमसा चाहिँ नि ए चाहिँ जोस अनुभव चाहिँ जुला मुखला तर नेक्स्ट मुभी चाहिँ एकदम बाल ठोसिया एकदम बाला ग्यारा छु नि एकदम कि पाएन जोजलपा थौ छि थुकी हिरोनिया रोले मिठाजुको तुमला हजुर
छिटो गरे तालो नेपुसे जो हामीले अडियन्स त्यही छौ मायामती नाना याना चाहिँ तकोस्या थयो क्यारेक्टर एका दिउनी एकदम नेपुसे चला छ थो सकिपा छिकपिनसन सयाय दिल छौ पारिवारिक कमेडी अले छौ कर्पिनु टेबा तायो लेन थयो जिम खुदा केना त कमेडी प्लस छौ मेसेज दुपट्टि सकिपा खटो एकदम तस्कै नेपुसे चना छ अनि हामीले थ पासपिनी बिजे जक चना सुटिङ या त फिल्म 16 हो ज्या तर थौ तक्को अडियन्स त्यही नापचना थयो ए फिल्म सेडुलले चाहिँ वेकअप पिन्यु छौ मायामती नाप एकदम फेस टु फेस आदान प्रदान जुले चाहिँ एकदमै नेपुसे चना छ निर्देशकको छुट्टै भूमिका जुल अहिले अभिनय छुट्टै बेग्लै भूमिका जुल मलाई त ठुकै मिरुले चाहिँ द छौ बेग्लै टेस्ट चाहिँ ठाउँमा प्रस्तुति आखरे जुल मलाई एकदमै हर्ष दु एकदम खुसी लाग्यो जुल अहिले छि निर्देशक जुया थो कलाकार मारे त यो कोही थाकुलो जुनी छि त ठुके चाहिँ जिसा चाहिँ ठुफ सकिपाले चाहिँ एकदमै वर्कसप याना यो छनौट याना छनौटिना नै कलाकार लिएको खले निम्पिम पासमे चाहिँ नोपिन दु मरुलामा हो तर चाहिँ वर्कसप ते आए छनौटिना कोही कलाकार अहिले छिए निर्देशक जुया थो संकिपा मिटाजिले छि त गुली त थाकुलो छेचौले ठाकुर एकदमै ठाकुर एकदम निर्देशक टोटली फिल्म जिम्माला थैटा दुए जुल उकेना हान ठन छौ भूमिका निभ्यामा आउदु ओ भूमिका त हान न्यायमा आउदु एकदम तस्करै ठाकुर मलाई तर टिम 5 मिनट देखि 60 बिया चाहिँ बालकै याला थे चौका जीव तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्यया थिथि बुख मनोरञ्जन या त नेवाल निया निथ सनिलया 36 ता इले सुथासिया 35 ता इले अठे निनेसिया 12 ता इले स्वेगु लोमंका दिमते नेवालय सोया है दिल छिकपिन्छ सकिपा सम्बन्धी छु लु छिकपिन्दन सकिपा सम्बन्धी छुन जानकारी बी मासा वा केने मासा जिमिता स्वापुतया दिफै जिगु थो ज्याजोले सकिपा सम्बन्धी जानकारी जकमखु सकिपा खेले जीवन पाना वया चोपी कलाकार तेगुन मसिका बिगु अले वे कन्नाप खलाबला न यागुजी चास ठौ या पहा कलाकार सुख मसिक्यो पाखे हुने जिराजमानन्दर जिछमा कलाकार खोपया कलाकार नेवा कलाकार थङ्कने जी नेवा खेले चाहिँ म्युजिक भिडियो त अनि त्यो टेली सिरियल त एउटा त स्तरला नभएसिन चाहिँ बाल वाचौँ त अनि प्रविधि त न नुनु किसम या वाचौँ धुली चाहिँ नभएसिन बाला चौँ म्युजिक भिडियोलाई जो छिगो चिन्छौ एउटा त सङ्किपा के नाम चाहिँ तरौँ सङ्किपा चाहिँ सोङ प्योङ दिँदा त अघि के अहिले थौए सङ्किपा न थौपट्टि अहिले जिउ आफै जी नपाए जिए चोयापट्टि जिउ कठा वस्तु के चोया जी बागन चोयापट्टि छौ आशापट्टि जुल अटेन्डौ जी कचा काचा जुल अहिले क्वाटी रोपट्टि जुल अघि चाहिँ जिङ मेन रोल गया मेटा चौपट्टि अघि वो नपाए बिहाहरू मे मेटिबले चाहिँ भचिजप्पा सङ्किपा हो मे भचिजप्पा छ्यासा सङ्किपा मेटेबले चाहिँ अर्डालिक तल हेमलियो अले मे के चाहिँ मे हाला एक्टिङ चाहिँ हेमलि भचिजप्पा र यहाँ त यही पछि छौँ बोन 53 साले चाहिँ जिङ गिटार छ गाउँ अले सबले बो मे हालेन अले स्टेज प्रोग्रामले चाहिँ मे हाला चकातन बिताय नभा छौन्यो क्लिप त जिम्तो म्युजिक भिडियो त नपाए खिचेमा अले अघिल्ले बाजे जी त फेना बाटो कलाकार जुया टेलिभिजन के ब्याउ एउटा सिङ टेबल र समय बजी ज्याजो खंखा समय बजी सुरु जुबले चाहिँ लगभग 10 एपिसोड के नछि जी चाहिँ सुरुवात जोडे मलाई कलाकार के चाहिँ थोथो भजिदा जितान लगे जो छर्चा कलाकारी कोइडो खोपे बामबाला बङ कलाकार त कोइडो तर वेकअप बिना चाहिँ स्थान मरु जोली चाहिँ वेकअप जिपुन ढामाला जिप छमा खोपेमा जोली खोपेपट्टि चाहिँ भजिदा चाहिँ कलाकार तेदा चाहिँ तानेयापट्टि मसला रह्यो जी विजय तर चाहिँ नपाइसिन चाहिँ पता न्याने वा चौँदो खोपे भाषा पनि तान बिस्तार बुलुङ सत चौँदो यहाँपट्टि छिका बिसँग अजिता थे सत 7-8 थे
टिभी च्यानल त जुल अले इलेबिले चाहिँ जी फिल्म याउपरि पाखे जुल टेलिसिरियल त जुल अझो खे ब्लुम ब्लुम चान्स त बिलर छ चाहिँ वेकअप इन दानङ ठ्याबिबले पकानङ नेनेवेगु चान्स त जुइगा त्यो नुपिङ कलाकार पिन्दा दके नापाङ इन्ट्रेस्ट देके मला अले थङ्गने चाहिँ अभिनय त अले डान्स त जो अझो बढी ट्रेनिङ त काय वलर छ चाहिँ अझ अफिका अले वेकअप सँग याउ ट्रेनिङ डाटा राखिङ याउ थासेन चाहिँ अपुसे जनी अले बाना बानाइ अले जोले ट्रेनिङ काय वलर छ चाहिँ यको बानाइ आर्थिक रूपमा ढालर छ चाहिँ मगा छर्छा ठगिन चाहिँ जी इन्ट्रेस्ट त वेउ अले पछाचा दिबाउ युका व पछा दिवा खन थङ्गने त्यामला छ छिए त मगा एक्स्ट्रा थौ ज्याम माइसिन चाहिँ गाय मगा ठोछौ झि नेवा जुया नेवा संकीबाट अले नेवा भ्याट जिसङ पलाकटे ट्याडे माली माकटे माली दुलिन थोछेते चाहिँ जीव एउटा मला जी पेशा हिसाबन डालर रस चाहिँ जिमानन्द जोली चिका वेजिया पुरखौली ज्याक अथे जोली चाहिँ जिन जी बाजा अजि बिसन नपान सिंह जोबदी ज्या अर चिकौ तु याउ चिकन देक्यौ अले चिका हे मियो बदी ज्या त जिया जोन नु ज्या जो खे चाहिँ त जिगो अरनिका स्वेचेते जी नेवा खेयाउ बालाउ कलाकृति क्यौटा उपरि छौ नाटक ख वो नाटक चाहिँ जिमसँग राष्ट्रिय नाच गरे अटेन्डो बने पे फोटे यहाँ जिमसँग बालाका केनेन ठोकिया वे चाहिँ जिसँग तराउ संकीबाट के जिमसँग कुटाए तरा छियो तीन पाखौ पसपो पाखौ खोपे सोगमी भाजुमिस बिदा जिन छुटाएर छ खोपे बुङ कलाकार त न सुखङै कमबजु खोपे बुङ छिक बिदा चाहिँ दर्शक दिदा चाहिँ छुटाएर गर्दा छ झी खोपे विषय यागु झ्याटा चाहिँ छिक विषय हौसला बिया स्वादिला रसा चाहिँ अझ ठोसेन बालाका चाहिँ जिमसँग बम्बलागु संकीबाट अटेन्डोङ टेलिसिरियल त अथे म्युजिक भिडियो त पकान जाउँ झिगो संकीपा ज्याजो स्वादिय जाउँ मु सकसिता जिउ योको भिन्टो नाडो अले सुगानन्दो थजगु थासे थजगु दबु खे जिमता ठ्या मोबिला ढासा पकान जिमसँग ज्याए पै मगु अले छिकपसँग जिमसँग छु ज्याए न राउ छिकपसँग सिका पै मगु अथे जोले थजिगु संकीपा ज्याजो योको थानेमा बालाउ बालापति बमलापति ज्यातन अझ याफेमा जिगु शुभकामना गर्नु जीवु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्या थिथि बुख मनोरञ्जन यातबु नेवालय निया निथ सनिलया 36 ता इले सुथासिया 35 ता इले अठे निनेसिया 12 ता इले स्वेगु लोमंका दिमते नेवालय थो बचा हागगु दिपा धुंगा जाजोले हाना छग लस्कुसियाना जुना जिगु संकीपा जाजोया मु आजु थैगु नेपाल भाषा या संकीपा उठानिया नीति न्याका वया चंगु जाजो ख एजुया नेवा संकीपा सोया दिस नेवा कलाकार्य त मतिना याना दिस ठौकने नुनुगु संकीपा पिहा वया चंगु दु छिकपिन्छ सोया चुनागु दुगु कि मडु मडुगुसा थो संकीपाया छगु बालागु मे सोया दिस सर्वे लॉल है
खाजी छाके दुटी गुटु हंसा 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 छम्हे खाजी अंसा 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 छाके दुटी गुटु हंसा छम्हे खाजी अंसा 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 तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा खया थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवालय निया निथ सनिलया 36 ता इले सुथासिया 35 ता इले अठे निनेसिया 12 ता इले स्वेगु लोमंका दिमते नेवालय ज्याजो न्याका चोच थौया इ कोचाहे तेलिन ठौया झिगु संकिपा ज्याजो संकिपा मय जुला थैगु आशा यासे ज्याजो सोया दिगुली सक्कलसिता सुबा देशना जुना थौया ज्याजो ल बाया हुनेता जी रविता मर्जनेता उजा बियाडिस थौया त बा हान लिपनाप्ला जे मा बा सुबा